Kapasesi wo. Ifaru surat si bagula bara esemuch. Ifaru surat si bodori digerong nang ne saboran marawat. Iwa yevet pai berora. Non efiso saburu wagisi waru geritiu pai berora ge pun rera ko the words o wa gura bara rera viruguruk. Nge evara owari esap efisievi po akot ni fangeri gevi. Esap pan niwiri aviagang po esap whatever bodori ege kren. Por abarusa not tidu sigatai de saburigat bogisini wu I avarawagits esap pogide furiat verpung nge bogideratong. Avarawagits reda wagun mi fen ewavi aubosafari gits o ngeri gits evara mi reda nivetikits. Por rage kode we afangeri gits evara esemuch. Sadori ari evara bogide kod a nifangeri gits. A tirato sises pure bevara feri dats idauru gits si bobusi mera feri dats tibis. Ngenora kotongeri gits a diradorava pure bosiviri gits. Rob sabuni wagsi waru abar god a buarigeri gits gugurare zeri gits poru bwetsiati non not tibis. Christ avera fere segesits. Sadori rang igage sa accept igage iga ediwa iga rugu kot nari fangeri gits. Esa preram na fan. Esa preram muitefen. Esa preram wasor. Esa preram siderap. Esa preram no wis. Esa preram navaram. Give it thoughts singa. Ngesi sap wad that's nuguruk na give it thoughts. Ngesi befe wad da wakko. Me your neri give it thoughts. Si bra fa si be verhurt si be asar si befer give it thoughts. Me your neri an. Ngerat si begura wala esemuch we sabura derian. Rob saburego wagisiti rage arago bobara darer awo pesi sesi wesawon orugura neru go pagoda wala wasefandi serivera go bagura wala. Nya DJ pugo baka don met James out not puget James saburu wagisiro waru. Eurage puru sud ewiris avera areva gure sapnamnon. Body eu sud ewer guruk avera arre sefidi fafer. You vet many weibung. Ajak nuguruk e bawara wagits igats fafer e bawara wagits. You gerira borre ewer. Medde James eura James am makngeri ke Souleng no ke Souleng krafere diwasises na maraware krafere accepterir ewer ifaga a koda fangerir ikeir ke James am makngeri. You met James eura eurerir abeserir harbe puerara ar nuguruk na Jesus. Resapte gurera wer ngir Souleng ngere se busi pa furry ar furry vet Jesus me bar gagi ereven tof fidi Jesus et on guruk na Jesus ke sapte gurera wom nge go pa furry. You keir ke James ab makngeri ke so krafele di Jesus nge vet aurerir ngo bwenna so di Jesus so bo bwer ja vir guruk na Jesus so bo pa furry bu ira vet so krop furry. Si subject fosre da wat nge se ba fidi fafer. Sa dogori ba sabwero en ser at si bara we nge bedi jack mero cha ba mo rafada. Esa premet ka furry e befangoru ke we bara esemuch. Nge remet ko da bu si furry. Iga gadu gu met a furry fadidom iwe e ka dori borari e we bara esemuch. Puri gage e we bara esemuch arogora one met et ka furry. Iwe we gad nenge di Jesus je gaat rege ousara Jesus esen naf met ka furry. Om mera esen naf. Puwe wenge gaat rege na bu ba furry vet tot ai bu dori bakule wara esemuch. Ira o ka fe fago do mara esemuch ara bu free faride. Ke met teveli we just sora we a na waro rapeges Nuku Jesus. Je a di ore Jesus ke se we teveli. Iwe Jesus ese gonna go roi wara. Adiwo ke se we ko bogonom na fan. Que se we ko bogonom na baptize, que se we ko bogonom na verhurt. Yo rin o papa tetero. Esor van sora we just sora e bod furry keve tots, e bude sabore, bude vera. Brade wa fer rabies. Ira bada evara we esemuch every faxeri god. Esor orang one met kitsa furry. E jagora orang one met god half furry faridat. Muriron ikaga we sora pugage evara esemuch. Iwe kadori buarigere was Souleng. Kadori na fan ie neri keve tots si buferi at si bu en aso disi akabas at si buanari akabas at si budje di Souleng at si bu mare di god si buferi vet Souleng krabuferi met pai berauta si buferi. Nge e was se pobuda
Rerats kona wa diwarok Jesus na marawats.